Ngithanda ukulamukela ngilibingelela izihlobo zami ezithandekayo lapho esilalele sikhona ezindaweni ezehlukeneyo. Namhlanje ngithanda ukuletha lesi isihloko esithi sona uNkulunkulu wethu uyenelisa. uNkulunkulu wethu uyenelisa. Kumbe ngithi mina isihloko sami sithi ungesabi, ungesabi. Sihlobo ezithandekayo ngizacela lapho esikhona sikhothamisela amakhanda sibe lomthandazo baba wethu othandekayo okweliphezulu izulu sithanda ukubonga ithuba njalo elihle osinike lona alwana siyakufunda ilizwi lakho. Khuluma lo muntu oyedwa udumo lobukhosi luze kuwe ngoJesu ngiyakhuleka, amen. Sihlobo ezithandekayo siphila phakathi kwezikhathi zokwesaba. Sisiyalala yikwesaba ukuthi kambe lizaphuma ilanga ngiphila na. Sivuka ekuseni esikwesabayo yikuthi kambe ilanga lizatshona ngiphila na. Siphila phakathi kwezikhathi zokwesaba. Khathesi ungakhangela abantu nxa uhlangana labo edolobheni la kwezinye indawo sifake ama-mask yikwesaba ukuthi engxenye umkhuhlane we-COVID-19 uzangibamba. Even sisema supermarket nxa simile siselayinini sifuna ukubhadala siyama ukhangele umuntu oseceleni kwakho, khangele umuntu osemuva kwakho ukuthi kambe umuntu yena loseduzane lami kasoze yini angithelele igcikwane lalo umkhuhlane. Zihlobo zami ezithandekayo ekuseni namhlanje isihloko sithi sona ungesabi ngoba uNkulunkulu wethu uyenelisa. Hamba lami encwadini kaDaniel isahluko ngesika 3 ivesi ngelika 1. Lithi iBhayibheli nizayifunda lapha. Inkosi uNebukadneza yenza isithombe segolide ubude baso bungamachumi ayisithupha lobuqatha baso buzingalo eziyisithupha. Yasimisa egcekeni laseDura elizweni leBhabhiloni. Namhlanje sihlangana sihlobo ezithandekayo lenkosi uNebukadneza esenza isithombe inkalakatha ngesikhiwa abathi yi-gigantic image. Abesehamba lesithombe lesi ayesibeka egcekeni laseDura. Ngifuna libambe lokhu zihlobo ezithandekayo, izithombe zimbili. Kulesithombe inkosi uNebukadneza eyasiphuphayo, kulesithombe inkosi uNebukadneza eyasenzayo. Izithombe lezi zombili esinye senziwe ngezinto ezehlukeneyo kusuka ekhanda kuze kuyefika enyaweni. Lesi yisithombe sephupho. Esinye yisithombe esenziwe ngegolide kusukela ekhanda kuze kuyefika enyaweni. Isithombe esenziwe nguNebukadneza yisithombe esenziwa ngemva kwengcazelo ayiphiwa nguDaniel. Nxa ungumfundi weBhayibheli njengami ungabuyela kusahluko sesibili kuchapter 2 encwadini kaDaniel esiyibalileyo. Inkosi iba lephupho, ngemva kwephupho zimbili izinto ezenzakalayo. Okwakuqala inkosi ithi nxa iqeda ukuphupha iphupho angabilazi. Phezu kokukhohlwa iphupho inkosi idinga ingcazelo. Bese kusithi zanuse lezihlakaniphi lezazi zeBhabhiloni bese zibizwa ziye enkosini bonke behluleke ukuchasisa iphupho. Omunye bese sitsho ukuthi khona indoda okuthiwa nguDaniel elesipho esokuchasisa amaphupho. uDaniel abesebizwa abesechasisa iphupho etshela uNebukadneza. Aqale ngokumtshela Nkosi okuphuphileyo nanku. Ngemva kokumtshela iphupho uDaniel abesesithi yena inhlakanipho lengcazelo yamaphupho kayiveli emuntwini kodwa ivela kuJehova ongusimakade. uDaniel besechasisa iphupho. Nxa eqeda ukuchasisa iphupho amavesi avala uchapter ngo-2 kaDaniel. Kunezinto ezimbalwa uNebukadneza azenzayo ngemva kokutshelwa iphupho lokuchasiselwa iphupho. Kahle ke ngizibalise lezi izinto ezenziwa inkosi uNebukadneza. Okokuqala, nxa uDaniel echasise iphupho
lithi iBhayibhili inkosi uNebukadneza, hamba uyobala iBhayibhili lakho amavesi avala isahluko sesibili kungakenziwa isithombe. Lithi iBhayibhili inkosi yasukuma esihlalweni yawela phansi ngobuso phambi kukaDanyeli. Kutshengisani lokhu bathandekayo, ukukhonza ukuthi uNebukadneza uyavuma ukuthi izihlobo ezithandekayo kakho omunye kumele akhonzwe ngaphandle kwenkosi kaDanyeli. Ayisikho lokho kuphela. Unumber 2, lithi iBhayibhili inkosi uNebukadneza yakhipha iminikelo. Ngenye indlela ungafunda kahle ukukhipha okwechumi leminikelo kuyindlela yokukhonza. Zihlobo zami ethandekayo, kawanga phansi ngobuso kuphela uNebukadneza, kodwa laye nxa ingcebethu yeminikelo echechi nxa yayisedlula kwakule envelope eyayivela enkosini uNebukadneza. Kayisikho lokho kuphela. Lithi iBhayibhili uNebukadneza ngowakhe umlomo wavuma ukuthi uNkulunkulu kaDanyeli inkosi yamakhosi. Wavuma ukuthi uNkulunkulu kaDanyeli ngumbusi wababusi. Wavuma uNebukadneza ukuthi uNkulunkulu kaDanyeli nguye yedwa owenelisa abathandekayo ukuveza imfihlakalo yezinto ezenzakala emhlabeni. Ayisikho lokho kuphela. Lithi iBhayibhili lami uNebukadneza ngemva kwengcazelo wabeka wa-appointa uDanyeli ukuthi abe ngumbusi welizwe lonke laseBhabhiloni. Nanku engingeke ngikuchiye bathandekayo, nxa uDanyeli ese-appointiwe, nxa uDanyeli esengu-prime minister, nxa uDanyeli esenguye obusayo ngenxa yabafowabo uShadraki loMeshaki lo-Abednego abathunjwa ndawonye, uDanyeli uya kuNebukadneza afika athi, Nkosi, benginesicelo, mina sungipromotile kodwa ngilabangane bami engifisa ukuthi labo ngabe bayaphiwa izikhundla eBhabhiloni. Yekela ngenze kanje sihlobo esithandekayo, kulabanye bethu esilabangane abasincedisayo siphumelele emhlabeni, abasincedisayo sipase esikolo, abasincedisayo sithole imisebenzi, abasincedisayo sithole amatikiti okuflya siye eUK, abasincedisayo sithole amatikiti okuflya siye eAustralia. Nxa usukhonale kawusabambeki sukhohlwa abangane. Inkosi bathandekayo ibabusise abantu abanjengoDanyeli abathi nxa bengaphakanyiswa, abathi nxa bengaphronyothwa, abathi bengaphumelela, abathi bengaba lezikhundla emhlabeni bangakhohlwa labo abangabangane abaseduzane labo. So ke iBhayibhili lami lithi lona uNebukadneza uyacelwa nguDanyeli ukuthi, Nkosi, ngilabafowethu ngicela labo ubanike izikhundla. Inkosi uNebukadneza yasivuma. Zwana kule ndaba engifuna uyibambe lapha ehlanganisa uchapter 2 entethe ukukhuluma lo chapter 3 okwenziwa khona isithombe. Amanye ama-Bible scholars nxa besenza i-research bathi bona i-period eyabakhona, isikhathi esabakhona phakathi kokukwengcazelo yephupho lo Nebukadneza seqala ukukhonza uJehova evuma ukuthi inkosi kaDanyeli inkosi yamakhosi, inkosi kaDanyeli ngumbusi wababusi. Bathi bona kwaba yi-period of 20 years. Ngenye indlela for 20 years uNebukadneza wayekhonza uNkulunkulu osezulwini. Ngenye indlela for 20 years uNebukadneza wayenikela kuNkulunkulu osezulwini. Ngenye indlela for 20 years uNebukadneza wayekwazi ukuthi emhlabeni kulamakhosi, emhlabeni kulababusi, emhlabeni kulabantu abangachasisa imfihlakalo, kodwa uJehova osezulwini nguye oyinkosi yamakhosi, nguye ongumbusi wababusi. Yekela ngike ngubalele okunye kuyi-quotation lapha kubhalwe ngesilungu. Kuthiwa lapha, for a time afterward Nebuchadnezzar was influenced by the fear of God, but his heart was not yet cleansed
from the worldly ambition and a desire for self-exaltation. Kuthiwa nisihlobo ethandekayo, kuthiwa uNebukadneza esetsheliwe ukuthi kulonkulunkulu ezulwini, kuthiwa uNebukadneza esetsheliwe ukubana uzabusa, awusozubusa ingunaphakade, umbuso wakho uzathathwa ngabanye. Lithi uthi yena obhalayo lapha sihlobo sami esithandekayo, ngokwesikhatshana nje uNebukadneza wazenza yena ongani uyamesaba uNkulunkulu, kodwa inhliziyo yakhe yayilokhu igxilile ezintweni zemhlabeni, njalo ekhangelele ukuziphakamisa abuse kuze kube ngunaphakade. Ngizama ukuthi nisihlobo ethandekayo, kunabantu abathi bangangena kuma problems baqalisa ukukhonza uNkulunkulu, hayi ngoba befuna, kodwa ngenxa yokuthi balenhlupho, kodwa inhliziyo zilokhu zigxile emhlabeni. Kunabantu abathi bangaphelelwa ngumsebenzi benza ngani bayakhonza, kodwa inhliziyo zigxile emhlabeni. Kunabantu imitshato yabo ingaba le problem, sebesenza ngani bayakhonza, kodwa inhliziyo zigxile emhlabeni. Kunabantu abathi bangahlaselwa yiCovid-19 benza ngani bayamkhonza uNkulunkulu, kodwa inhliziyo zabo zigxilile bathandekayo emhlabeni. Yekela ngiqhubeke ngequotation yami. Kuthiwa lapha, in time, ngesikhatshana nje uNebukadneza he ceased to honor God. Kwama ukumhlonipha lokumdumisa lokumkhonza uNkulunkulu. Indaba ngoba inhliziyo yakhe yayingekho kuThixo, inhliziyo yakhe yayilokhu igxilile emhlabeni. Bese kuthiwa lapha, and sooner than later Nebuchadnezzar resumed his idol worship with the increased zeal and bigotry. Bathandekayo, yekela ngiyelitshele, lithi lona ithi quotation la, uNebukadneza ngesikhatshana nje waqalisa ukukhumbula ukuthi hayi man, mina lokho engikwenza lapha kayisikho engujwayeleyo, lokho engikwenza lapha kayisikho kungami, this is not me, okwami ngikwazi ukukhonza izithombe. Bese kuthiwa la waqalisa ukubuyela entweni zakudala. Zwana sihlobo sami, nxa ungokhonza uJehova ungamkhonzi ngomoya, ungamkhonzi ngeqiniso, masinyane nje uzazibona subuyela entweni zakho ezakudala. Kwasokuthiwa lapha, his wise men, labana abantu abehlulekayo ukuchasisa iphupho, kuthiwa they took advantage of his return to idol worship and suggested that a golden image be made. Zwana sihlobo sami, babelokhu bemlindele bekhangele for those 20 years ukuthi uNebukadneza kambe uqinisile yini ukuthi uyakhonza uNkulunkulu kaDanyeli, ukuthi uNebukadneza uqinisile yini ukuthi uNkulunkulu kaDanyeli nguye uNkulunkulu wabonkulunkulu. Kuthi ababemlindele base bethatha iadvantage, bathi zwana Nkosi, sile suggestion la, into ongayenza njengoba nasuphendukile ekubeni nguwe esimaziyo, yenza isithombe. Nxa ungenza isithombe lesi ungafaki ikhanda legolide kuphela, kodwa yenza igolide kusukela ekhanda kuze kuyefika enyaweni. Indaba okuzaprova, okuzatshengisa uDanyeli ukuthi ingcazelo yakho kayisiyo yeqiniso. Mina Nebukadneza ngizabusa kuze kube ngunaphakade. So senziwa isithombe. Lithi iBhayibheli ku chapter 3 kulapho esikhona khathesi, nxa sesenziwe isithombe sayamiswa inkalakatha yesiqhwaga sesithombe samiswa egcekeni laseDura. Nampa abantu ababizwayo ku chapter 3 verse ngelika 2, izikhulu lezinduna zanxuswa ku dedication yesithombe. Ababusi labeluleki banxuswa ku dedication yesithombe. Abaphathi bemali labathonisisi banxuswa ku dedication yesithombe. Abagwebi labaphathi bamashwe bonke banxuswa. Zwana omunye umuntu wathena ngesilungu, all roads were leading to the plain of Dura.
banxuswa bonke laba bantu, izikhulu nezinduna, ababusi labeluleki, abaphathi bemali labathonisisi, abagwebi kanye nabaphathi bamazwe. Bonke kwathiwa amahofisi kawavalwe, abantu bonke baqonde egcekeni laseDura. uJack and Jill onjengawe lami, abantu kazana bonke kwakhe kwathunyelwa amapholisa, kwakhe kwathunyelwa bomthetho, kwathiwa zwanini qondane emgwaqweni yonke liyefaka ama-road block, qondane emgwaqweni yonke liyephendukisa abantu, ngoba namhlanje amabhenki avaliwe, izikolo zivaliwe, izibhedlela zivaliwe, ibhizinesi yonke eBhabhiloni yema. Business came to a standstill ngoba kwakule nkalakatha yeprogram eyayibizwe yinkosi uNebukadneza. Nxa abantu bonke sebebuthene egcekeni laseDura bekhangelane lesithombe, nxa abantu bonke egcekeni laseDura sebelindele ukuzwa lokho bakubizelwe, bahlezi abantu bathe wathalala, isithombe simile sitshaya emayezini khonale. Kwase kuqhamuka indoda abathandekayo eyayikhethwe ngabomo, elelizwe elikatha, elelizwe elikhulu, elelizwe elizwakala kude, yamemeza ngelizwe elikhulu yathi yona, zwanini lonke elinxusiweyo la, nxa liza kuzwa ukukhala kophondo, nxa liza kuzwa ukukhala komhlanga, nxa liza kuzwa ukukhala komhubhe, nxa liza kuzwa ukukhala kwecacwana, konke lemfece lakho konke okukhaliswayo, nansi indaba kumele liyezwe. Wonke umuntu kuhlanganisa nama-dignitaries ababelungiselwe itente, babekwa ngaphansi lapha, ama-governors, ama-commissioners, o-magistrate, ama-treasurers, noZulu wonke owayethe wathalala elangeni. Isithunywa sathi sona, nanku umlayezo ovela enkosini, nxa lisizwa ukukhala kwalezi zinto, wonke umuntu ola, wonke umuntu, akusali muntu, nanku okumele likwenze. Kumele liwe phansi, likhuleke esithombeni esimisiweyo yinkosi uNebukadneza. Zwana lithi iBhayibhili lami nxa liqhubeka, lo ozakwala ukukhothama, lo ozakwala ukukhonza, lo ozakwenza inkani, sesihle salungisa ipunishment yakhe kungakabi khona lo muntu owenza inkani. Bathi uthi yena nxa likhangela laphana kulesithando somlilo ovuthayo ozakwala, uzabulawa ngokuphoselwa emlilweni. Kakula muntu, zihlobo zami, owayedinga ukutshelwa ukuthi this is a serious matter. Kakula muntu owayedinga ukutshelwa ukuthi ungekela ukukhothama uzakwenziwa njani. Abantu bakhangela isithombe, bakhangela umlilo, bakhangela isithombe, bakhangela umlilo. Kwabangcono ukukhothama kunokuya kuthi emlilweni. I can imagine abantu ababelapho engxenye, abanye babeke bapheka ngomlilo, watshiswa nje lilahle emunweni, wabaza ubuhlungu bokutshiswa ngumlilo. What more nxa yena wonke sephoselwe langabini. Abantu bathi kungcono ukukhothama sikhonza isithombe kulokuya wela phakathi komlilo. Nxa lo memezelayo eqeda ukumemezela, uyazi ukuthi wenzani? Ngamehlo waphonga ukuthi thala kukwaya, zasukelana, kwakhala igaqa, kwakhala umfece, kwakhala isigubhu, kwakhala into yonke. Zwana sihlobo sami ethandekayo, nxa kukhala lezi zinto akula muntu wakhumbuza omunye. Abantu bonke bahle bawa phansi ngamadolo, kuhlanganisa labanye ababekhonza uThixo ophilayo ngenxa yokwesaba umlilo, bawa
bawela phansi ngamadolo. Yekela ngutshela ngithi mina labo abangamagwala njengami lawe kazange baguqe ngamadolo bahle babhazalala ngezisu fune engcenye babonakale sengazali basele bemile. Obhalayo omunye uthi yena lapha iquotation eyendayo la, on that day the powers of darkness appeared to overcome the powers of light. Ngalelo langa amandla wobumnyama kwangana yawina, uSathane waze wajabula wathi ngababamba labakhonza uThixo ngifuna ukubabona abalenkani ngoba sengibalungisele umlilo. Balala phansi abantu. Satan had hoped to divert worship from God to himself. uSathane bathandekayo wayekhangelele ukukhipha indaba yokukhonza uThixo ayifake kuye. Umuntu wonke wawela phansi. Kodwa elami iBhayibheli liyantshela lithi kulabafana ayikona abadala ayikona abantwana kodwa amajaha babusisi wamajaha alalelele inkonzo abamela uThixo ophilayo, abusisi wamajaha abangacompromiseyo abathi though the heavens may fall but I will still worship my God. Lithi iBhayibheli lami basala bemile abafana abathathu, Shadrach, Meshach lo Abednego, basala bemile bamelana lesithombe bajamelana laso. Ngiyabona ngelihlo lengqondo, ngiyezwa ngendlebe yengqondo uShadrach lo Meshach lo Abednego besithi zwana sithombe thina kakuvumi ukuthi iflegi ezulwini yehle ngenxa yakho. Basala bemile, basala bemile. Kwase kusithi abanye ababekhonapho ababevele bezondile ukuthi indaba laba abantu besiHebheru bepromotiwe thina sikhona bala bahle bathatha iadvantage kwakukade bezama ukudinga ukuthi kathi uDaniel labangani bakhe sizababamba ngaphi lapha abayenze khona kurongo ukwenzela ukuthi siyetshela inkosi. Kwase kusithi ngaleli langa base bebabona ukuthi laba bayala ukukhothama. Lithi iBhayibheli baye enkosini bathi inkosi kayisuwe yini othe wena lo ngasoza khothamela isithombe uzaphoselwa esithandweni somlilo? Kayisuwe yini othe wena singesho ukukhala kwedaka? Kayisuwe yini othe wena singesho ukukhala komfede? Kayisuwe yini othe wena singesho ukukhala kwesigubhu sikhothame? Bakhona abesiHebheru abathathu abelileyo ukukhothamela isithombe. Yekela ngubalele ukuthi uNebukadnezar wathini. Daniel chapter 3 iverse 13 usiya ku15. Inkosi yathukuthela yasibiza uShadrach lo Meshach lo Abednego yathi kambe kuliqiniso na ukuthi lapho belisishwa ukukhala kwesigubhu kalikhothamanga kalikhonzanga isithombe sami na? Waseqhubeka uNebukadnezar wathi zwanini madoda, sengizalenzela imakeup, sengizalenzela okuqondane lani kuphela. So nxa lizakusha ukukhala kwesigubhu, nxa lizakusha ukukhala kwemfece lephonto, ngicela majaha likhothame likhonze isithombe sami. Wasesithi uNebukadnezar, ungubani uNkulunkulu lowo ongalikhulula esandleni sami na? Ngiyabathanda oShadrach lo Meshach lo Abednego indlela abaphendula ngayo. Bathi bona Nkosi, bekungamelanga sikuphendule kule indaba. Nxa singaphoselwa esithandweni somlilo uNkulunkulu wethu, hayi bathandekayo, hayikhona uNkulunkulu wabanye abantu kodwa uNkulunkulu wethu. Bayangikhumbuza nxa besithi uNkulunkulu wethu bangikhumbuza uPawuli kwabaseFilipi mu4 iverse ngelika19 uthi uPawuli, uNkulunkulu wami uzagcwalisa indingeko zenu. uNkulunkulu wami. La majaha
athi uNkulunkulu wethu uyenelisa ukusikhulula emlilweni wakho Nkosi. uNkulunkulu wethu uyenelisa Nkosi, nankuyena umlilo siwukhangele. Kodwa nxa kuthiwa sikhothame kasisoze, ngoba uNkulunkulu wethu uyenelisa ukusikhulula emlilweni wakho. Kodwa Nkosi Nebukadneza, kungenjalo, yazi lokho wena Nkosi, ukuthi thina kasiyikukhothama sikhonze uNkulunkulu wakho, loba sikhothamele isithombe osimisileyo. Azihlobo zami ezithandekayo, ngicela ukulitshela lokho. Mina ngiyamthanda uNkulunkulu, indlela asebenza ngayo. uNkulunkulu wayefuna ukuzozibonakalisa la. Wasethuma uNebukadneza ukuthi ayebiza abantu bathe sibebuyile, uNkulunkulu waqalisa ukuzibonakalisa. Isithombe abantu bonke babuyebela nje isithombe. Khathesi nxa sikhuluma sisenze nje, iattention yabantu bonke ababuyileyo la, labakhothamileyo bekhothamela isithombe, kudala isukile esithombeni. Sesisele sodwa isithombe ngale esiyisho esilandwe abantu iattention yabo isifocusa kuShadrach loMeshach loAbednego, ukufuna ukubona ukuthi kanti bona balesibindi bani abathi kabakhothami. Bamtshela uNebukadneza bathi Nkosi, lanxa uNkulunkulu wethu engeke asikhulule, kungangcono siye kutsha esithombeni, ngangcono siye kutsha emlilweni kulokukhothamela isithombe. Lithi iBhayibhili uNebukadneza wazonda. Angilaqinisa ukuthi ngingakuchasisa ukuzonda kwakhe ukuthi kwabanjani. Kwathi iBhayibhili lithi wathukuthela, waguquka isimo. Uthi uNebukadneza, "Zwanini madoda, lawa amajaha lawa amathathu lawa, nxa ngikhangele ngibona ngani babona ngani senza into yokudlala. Nxa ngikhangele ngibona ngani amajaha lawa babona ngani siyasoma. So sengilaya ukuthi umlilo lowana ovutha lapha for uShadrach loMeshach loAbednego kawubaselwe uvuthe kasikhombisa 7 times hotter than what it is." Yekela ngutshele lokho, yona lindaba nxa uNebukadneza wayeyilaya eyikhuluma ukuthi kawubaselwe uvuthe 7 times hotter uShadrach loMeshach loAbednego, konke lokhu babekulalele, but they were never moved. Why? Because they knew ukuthi our God is able. Nxa umlilo subasiwe 7 times water, waphindwa kanengi kwazi kwaba ka7, laba seduzane baze bachisela bakhipha lamajazi, laba bewubasile umlilo lo. iBhayibhili lithi batsha ngenxa yokuthi umlilo wawusuvutha kakhulu. Kodwa mana ngeke ngutshele, lanxa ungazuvuthe njani umlilo ungesabi, ngoba your God you are worshiping is able. Babotshwa izandla lenyawo, bahamba laba emlilweni, bafika babaphosela emlilweni. Yekela ngutshele lokho, ufuna ukuqeda indaba yami ngikutshengisa umpikitsha oza kwenza unanzelele lokho esikukhulumayo. Kakulanto eyenzakala emhlabeni bathandekayo, emuntwini ongumKristu okhonza uJehova izulu lingatsho lutho. Kakulanto eyenzakala emhlabeni emuntwini ohamba loNkulunkulu izulu lingatsho lutho. Ngiyayimagina kusenzakala konke lokho eBhabhiloni ezulwini, ingilosi bese zifika kuThixo zithi, "Baba, khangela okwenzakala eBhabhiloni." uNkulunkulu athi uyakhangela abone bayabopha inyawo lezandla zikaShadrach loMeshach loAbednego. uNkulunkulu abese sithi kuzingilosi, "Manje singenzani?" Ingilosi bese sithi, "Thixo, ungavuma batshe abantu bonke baseBhabhiloni kabakwazi njengoNkulunkulu lothando, so ungavuma ukuthi batshe, omunye kumele ahambe ayengena emlilweni." Yasihlala iCommittee ichewa nguNkulunkulu, uJesu ngumabhalane, ingilosi ngama-committee members. Kwabuswa ngubani manje ozahamba la emlilweni? Yavolunteer ingilosi yathi, "uNkulunkulu, mina ngiyavolunteer in order for you to show your love, ukuthi abantu bengesabi wena uNkulunkulu weqiniso. Mina ngiyavolunteer." Bephoselwa nje emlilweni bele 5 minutes bengena emlilweni, mina ngiyabe semfikile to quench the fire. uNkulunkulu wathi uyaphuza, babe sebetshile. Enye ingilosi yasivolunteer yathi, "uNkulunkulu, I will only allow 2 minutes. I2 minutes ezazivumela ngezwe ukuthi kutshe intambo esibabophileyo bese ngingena ngibe labo emlilweni ozaqanda." uNkulunkulu wathi uyaphuza,
phuza babe sebechile. Sihlobo sami esithandekayo, lingabafundi beBhayibheli, lingabafundi beBhayibheli, ikhona ingilosi othiwa nguGabriel, yona leyana eyayilomhedehede uJesu kumele ayevuswe engcwabeni, eyayigijigijima ready to go, ichaya warm up. uNkulunkulu nxa wayesithi Gabriel gijima uyevusa umntanami kwabafileyo, eni muntu owayengahlangana loGabriel wayesala eyimincemeat ngenxa yespeed sikaGabriel. Zwana sihlobo esithandekayo, uGabriel is a committee member behlezi ezulwini. Nxa ingilosi zonke sezivolontile, eyinye ithi 5 minutes yangena emlilweni, uNkulunkulu wathi uyaphuza, eyinye yathi 2 minutes yangena emlilweni, uNkulunkulu wathi uyaphuza. Kwasekusithi uGabriel wasesukuma waclear ithroat, wakhweza amahlombe, wathi baba, ingilosi zaphakamisa amakhanda ngoba zonke zazikwazi ukuthi uGabriel ugijima ukwedlula isiqubu sombane. uShadrach loMeshach loAbednego bephosela emlilweni, nxa benyathela kabanyatheli bodwa, bayanyathela loGabriel ngenxa yokuthi bazihlobo sabethandekayo kakumelanga batshe, kakumelanga bangene bodwa emlilweni, bangangena bodwa bayatsha. It's not safe, kumele bangene lomunye. Nxa uGabriel esevolontile uthi yena baba, mina uShadrach loMeshach loAbednego nxa benyathela emlilweni kabanyatheli bodwa, sinyathela kanye kanye ngoba ngizagijima ngesiqubu esedlula umbane. Ezulwini uJesu ubhala ama-notes of what is happening kucommittee le. Nxa uNkulunkulu ekhangela sefuna ukuthi ziphakamise izandla ingilosi zivote ukuthi ye siyavuma ukuthi uGabriel kahambe. uJesu wahle wayibona ukuthi indaba siwonakele, lapha kungavunyelwa uGabriel kuzaba le problem. uJesu sihlobo esithandekayo ngiyambona ngelihlo lengqondo ethatha iballpoint abhala ngayo ayilahlele khatshana, ethatha iphepha ebhala kulo alilahlele khatshana, aphakamise izandla athi baba, do not send an angel to Babylon ngoba mina I am already in the fire. I am waiting for Shadrach, Meshach and Abednego. Hlobo sami ethandekayo, uShadrach loMeshach loAbednego besiyangena emlilweni, uJesu wayevele sephakathi. Isaiah 43 semvala inkonzo verse 1 lo 2, ungesabi ngoba mina ngikuhlengile ngakubiza ngegama lakho, ungowami. Lapho udabule emanzini ngizakuba lawe, lalapho udabule emifuleni kayikukhukhula, lalapho uhamba emlilweni kawuyikutsha. Elami iBhayibheli kalitsho ukuthi uzacesa, kuthiwa uzadabula khona. Why? Ngoba uJehova is already there. Icorona lesiyingena kuyo uThixo kudala ngene phakathi kwayo, bonke abazadlula phakathi kwecorona, God is with you. Ungesabi ngoba uNkulunkulu already he is there to quench the fires for you. Bangaka besabayo, lami nje ngiyesaba, kodwa I have nothing to fear ngoba uNkulunkulu already is in the fire. Ungesabi ngoba uNkulunkulu phakathi komlilo, ungesabi ngoba uJesu sephakathi komlilo. Ngifuna ukunxusa lapho wena okhona nalapho engikhona ukuthi nxa uphakathi kokwesaba sikhuleke ndawonye. Lami ngiphakathi kokwesaba, let's pray together. Kuyini okwesabayo? Abanye besaba ikusasa, abanye kabala mali, abanye kabala lokho, abanye badinga lokho, abanye besaba lokho. Zwana konke khona kokwesabayo, God is already in that thing. Wena nxa ungena, he is there to quench. Phakamisa inhliziyo yakho, phakamisa isandla sakho, ngikhuleke lawe baba wethu othandekayo usezulwini. Siyabonga ithuba linjengaloneli elokusha ukuthi baba, phakathi kwemililo esidlula phakathi kwayo, you only allow us to go through those fires ukuze kuqhamuke intambo ezisibophileyo. Uyavuma kuphela ukuthi baba singene emlilweni ukuze intambo ezisibophileyo ziqhamuke, otherwise uJesu vele sephakathi. Siyabonga ukwazi khonokho, sibusise, singesabi, size senze ongamelanga ukuthi sikwenze. Dumo lobukhosi luze ngakuwe, busabadala, busabancane, buse sonke ngegama lika Jesu. Konke kulethe udumo kuwe. Siyabonga ukuzwa lokuphendula umthandazo wethu ngegama lika Jesu. Amen.